Arkadaşlar, muhterem millettaşlar, dostlar, tuğanlar, televizor karşına Kebit Javitni qarırga jıyılgan muhterem millettaşlar, sizdi ko'ruvizga cheksiz şatmız. Endi bizning xalqda xalq sınamışları bir hesap. Alar endi bundan bunga ko'chib kelgan, aytalar bit xalqda narsa deylar, qarg'alar tuganishsa, ertaga yomg'ir yowa. Ya bulmasa üstel üstüne meşiminse, kudak ile işitli bitlerge gerek ile. Evet, artistler arasında da cemaat şunday sınamışlar var. Eğer de jırşının tavuşu noşarrak bulgan sayın, üstündeki gülmegi osrak bulayken. Dağın bir sınamış, eğer de jırşı sahnede jırlap halıklı silkit almayken, yüzü silkine başlayın. Yamagat, kartlar indi gençlerini sügeler indi, ol kiyimlerin tekşireler, ol sahnedeki hareketlerin tekşireler, ol çıkışların tekşireler imi. Emme de lakin, ol kartlarının eli dağım gençlerinin kolunda telefon kurseler, bir nerse işlemişi günü böyle şol telefon bilen Pokemon kovup jürileri dediler. Unutkanlar, ülkenler, üzerine yaşakta televizordan şumak gelip çıksa, 3 litrli bankaya su tuturup, televizor karşına koyup, zarijatsı etkeni kütüp oturganlar. Hürmetli dostlar, ülkenlerinin üz günü, yaşlarının üz haleti, şuna göre yaşlar yaşasınlar, işlesinler, üz hataları düzete icat etsinler. Eydi dostlar, biz başlayımız. Kapkap üstüne birinci kulağımız avulumuzun ataklı garmonşusu, Tataristan'ın ot kazangan artisti Nail Sagıdıyev'ni çağıram. Yossa! Ben garmonşiydim. Malay şağım garmon tartıp öttü uramdan. Saklılardan onun garmonundan şeyge kişiler, kışkı vuranlar. Ben bilmem neydi tılsımdı küştev garmonga sızgan kolumda. Nesilden mi kilgen, elle artık muğlu bala bulup tudum mu? Ola gisem, etiyimde garmon turunda matur hayal kup kurgan. Tün ortası jetkeş, garmon alıp munşağa da var oturgan. Dik çıkmagan niktir jırmını. Ahırdan satkan garmonun. Emin munşağa varıp oturmadım. Öğrengeçi de şoluydu. Bakıt özü, binden bakıttırrak kişi yok idi. 6 yaşta kulga garmon aldım. 16'da yürüdüm kız atıp. Uran buylap, kup mu öttüm oynap. Kup mu jırlap uzdım. Yaş kızlarını temri uykusundan uyatabık. Olasa. Nail Sagıdiyev. Nail. Mına şuşu garmon мұңлары астында тағында қап үстіне яш, талантлы саңғатиға елені шақырғалы. Шақырамыз ма? Шақырамыз достар! Зинира һәм Ризат Рамазановлар! Сәлем Зойтан! Öyle bir halerim var. Siz yapmak yiyelim. Şulaydı, malatsı. Rahmet. Başka kızların yanındayız. Rahmet. Javit abi, kınga bir tapka şıraştık, пожалуйста, birge oturt indi. Aytkaş birge, ben sizin halinizni anlayayım. Her vakit birge, uyda birge gastrolda, koyturga yok aşırga kastrolda. Yarar, rahmet. Çünkü Rizat, garmonşu tiresinde en matur şiber kızlar bulurga diye şuna göre görüyorsun mu? Nindi kontrast. Alkışla balıgal takım ver. Öyle bir kızarıp gitti. Bugün abi demez ki. Bugün abi degen söz yok. Hürmetli dostlar, hürmetli tamaşaçılar, hürmetli konaklarımız, tağında bir talantlı yigitimizni çakırıgalı. Şundan da Sangat İnstitutunda okuta, Datsun, Tataristan'ın at kazangan artisti,
Азат Зарипов. Мен айтам, Бадырят убып кеткеш, найлы да Yok, baş işlemese şula kitledireyim. Bir sekkene baş işley. Şabı ne bit? Onun oynağı yakşanına urdak alırız. Ay urnak alırız. Eyteler bit, tege büyüşünün oyağına tuğaçta Xuday Teala tükürgendir diler. Balta ustasının koluna tükürgen diler. Bunun barmağına tükürgen. Yok. Benim bütün barmakları ubip çıkan teki bulayı tırlı. Bütün silkenedi. Xudayның tükürgü sine birisi de lekmegen. Ya. Xırıydan uzkan değil. Xırıydan uzgan. Xırıydan rahmat dostlar. Tağın da bir konağımız. Kaval Tiyatro'nun talantlı yaşlarından birisi. Haminde şınlanda yaşlarının kumirine aylangan. Haminde bir küp günetip rollerini oynayışı, başkaruşı yigitimiz. Talantlı yigit. Rail Şamsuvarov. Hassa. Vay nekar. Ha? Gördün mü? Ha? Gördün mü? Yok indi. Sen balay beysin. Kamallar çıkkanda oğalarının Kamal Tiyatro ekeni kürünüp dur. Hassa! Hop! Haba! Has! Orun türden, hürmetli dostlar, hürmetli konaklarımız, şundan da sizni kapka tübünde körübüzge şeksiz şatmız. Siz indi kapka tübün nerse eken deyip sorasan, nerse eken eytip bire turgan jigitler. Nerse ol kapka tübü olda? Kapka tabi bütün kişilerini kavuştura durgan, Şıraştıra, gaybet, yangalıklar. Gaybetler kırıdan kite. Kırıdan kite. Sizde şulaydır şul. Bizde aybet. Rail, sen uzu koysa yaktan. Лениногорский районы Яңа Iştırak ауылынан Kapka tübünde yığılışkan şaklar var mı? әлбәттә кич утырулар һичшиксез була торганы, ял итү, рәхәтләнеп, күңел ачу, бер-береңне күрү, аралашу билгеле. Kapka tübünde oturganda bu yaktan su salganları var mı? Әлегә юк. Yok. Bulur Rail. Bulur. Rizat, sabalardan işek. Sabalar. Otlar yaptı yanalar. Kişten salgan aybirlerin irten gün alalar. Дұрыс. Сабаларда қапқа түбі бар, өзіміздікідегім бар, Аллаға шүкір, бар да тәртіп сабада. Da. Сабабыз, албабыз. Sen kapka tübünde oturgan nasip oldu mu yok mu? Gelin bulup düşkençi. Oldu mu? Әзірек. Bunun Жайы торы келгенде. Rizat'ın isen mi degen söz de dürüst tügül. Şanap, sayarama. Hayır. Eydeli. Var yok kapka tübü. Seni sırap duram. Kapka tübünde, in motor cemaat, in paşutlu orun kapka tübünde garmunçuğa. Çünkü yol basıp dura. Kızlar tizilişip oturgan, çünkü garmunçunun üzüm kursetesi gile mi cemaat? Çünkü oturup oynap bulmuyor. Biz yaş yakta garmunçular yok, gitara bile oturadır. Şulay mı? Garmunçuların ol vakitte nerse yasamaganlar mı, işlemeganlar mı yok ya. Garmunların yasamaganlar mı? Garmun turundaydı, garsin nerse turunda oynasın. Ya, benim bu sıravını cemaat, yaktaşım. Mine zinira diye şey mi? Çünkü bilmem. Mine min bilumşe Rizat'ın etisi Tatarstan, soba. Enisi Başkırtstan. Yok. Биіктау. Биіктаудан mı? Биіктау, Dıbyaz'dan. Yarar. Embederekin cemaat, niçin yanaşegegine, üzüme yakın bulsun deyip, dayı seni oturttum, seni yanına oturttum. Yaktaşım, tabiat cemaat, bu tübekte Karaydil rayonu degen rayon var mı? Başkırtstan'da. Andağı tağlar, andağı ormanlar. Çünkü Rizat birgine tapkır konakka bara, hem bu kızlık buldan ışkandırmayayım. Çünkü mında tabiat, mında güzellik, mında maturluk, mında uğunan kızlar hem indi şuşu kızla aşık bulup ilene. Şulay. 700 kilometr yiraklıkta. 7 şakıram. Nol başlı jigit. Irak'tan hatın alsan, Qaytып ketip- 5 yılda bir tapkırda konakka kile almayı. Şakır
Шақырмыша. Динера. Қайтып та кете алмаймын. Башқұрт яқларында қапқа түбі, аулақ үйлер, андағы башқа үйлер бар бит. Бар, Бармы? әлбәттә бар, әлбәттә Аулақ бар. үйлер бар имы? Бар, Қапқа түбінде отырған шақлар бар имы? Бар иде. Бірінші жігітің әйтәлі. Наил деген. Ya, kızlar Sinan'da şayaram emme de lakin bana kapka tıbı degeç benim yaşlık iske düşe. İn motor şak. Şulay bit. Bir nese turunda uylamışsın. Işını işleysin de andan kitesin kişke oyunga ya kinoga. Eyindi kişke kinodan sonra indi yaşlar karmun tartıp uramaylangan şaklar ham indi. Ol avulda bir nese kapka tıbı bula. Bütün kapka tübüne de oturga yaramay. Hem indi ol kapka tübünde rehatlenip, andağı söz, andağı gıybet, andağı jırlar jamaga. Gıybet demeyeyim, ol vakitte gıybet bulmaganlar. Evet, bütün motor tanışular şu kapka tübündeydi. Hatırlıyorsunuz yigitler. Çünkü iskemiyenin şitindegine oturgan kızlarga korap, kıymaga şulay siyeli bimi, koysası sine aşıy, şuna korap, yüz atıp oturasın. Hem indi şundan da onu ufatu, uzun bakıt bulatırgan şulay bit. Мен қойдып биттім енді. Kızlar, kapka tıbı motor jeri. Şuna göre de jeyilişka şimdi rehatlenip söyleşip oturabız. Hem indi yangalıklar, sanat turmuşu, sahne ortunda bolgan haller, sahnede bolgan haller. Şuna göre de birinci rubrika kapka tıbı. Dünyada türlü haller var. Yakışısı da var, istek alatırganı var, söyley turganı, söylemi turganı var. Rizat, bir mezek sinlen. Қазақстанда бажам бар. Оқсай деген шаһарда яши. Oksayit? Оқсайыт түгел, Оқсай. Оқсайыт Башқұртстанда. Менге чулай істер. Ақсай. Менә шунда Нұрсұлтан Назарбаевның ничәдер яшьлегенә бик матур бер парк төзегәннәр. Бу паркта бер начар закон микән инде, ул яхшы микән, кичке 8-дән соң убышырга ярамый икән. Менә нинди генә парлар булсын, убышырга ярамый. Әйе белән бабай икесе прогулкада шушы парк буйлап гүләйтеп биргәннәр, хәзер скамейкага утырганнар да әби әйтә икән бабайга, "Эй, картым" дип әйтә ди. Шул хәллек яшь вакытларым искә төшердек. Әйт әле бер пәпитишеп алыйк әле, үпитеп алыйк әле бер-беребезне ди. Бабайның инде күңеле 2 мәртәбә тулгып, әбине пәпитеп алуга шаут участковый. Әби бабай дип әйтә ди, "Сез менә законны буздыгыз, сезгә штраф. Әбекәй, сиңа 1000 сум, бабай сиңа 500 сум." Әби инде кәшүлегеннән 1000 ярым акчаны биреп, улым, нишәп миңа 1000 сум саудың, бабайга 500 сум гына ди. Участковый әйтә, әби, мин сезне монда бу урында беренче тапкыр күрәм, бабайны уже 5нче мәртәбә тотам дип әйтә. Риза, сен білесің, между прочим, убышуны ирлер үләп шығарған. Қатын қыздың ауызын башқаша томалап болмай. Так, но жабағат мақтадым енді Раил Шәмсуаровны, жинанда талантлы егет. Но, Раил, Камал театры артистлары біздің қапқа түбіне келсе, олар әр вақыт життейленелер. Мұнда Фәнис Жиханша қонақ болды. Мен енді niye шақырғаныңызды да білмедім, енді мұнда дейіп отырады. Мен айтам, орада бір ақыллы кіші керек. Шуңа шақырдық. Раил, білмесек. Яхшы. Үтеп барам шулай, урам буйлап. Паратныйда тора бер бала. Звонокка баса, буе җитми, аптырагач карап уйлана. Мин балага киләм, әллә димен, звонокка буең җитмиме? Җитми шул ди. Әйдә, үзем басам, бернеме дим, әллә икеме? 5 ди. Басам, шунда бала әйтә, абзыкай, син нинди йөрәкле? Әйдә, кашык хәзер. Хуҗа чыкса, икебезгә дә бирер кирәкме ди. Моның бүтін әйтә торган сүзе шигъри юлларга салынган. Җәмәгать, сиздегезме? Моның мәзәге дә шигъри белән генә, шуңа күрә сак булыгыз, Син педагог кеше, җәмәгать, укытучы кеше, акыллы кеше. Шулай бит, шуңа күрә ул бердән-бер тегендә дә бер түбәтәйле бар. Бу имидж. Имидж. Мен орысша белмим. Мен моның түбәтәй икәнен беләм. Но миләрең теге акылың таралмасын өчен каплап куелган әйбер икәненә инандым. Шуңа күрә Азат. Бір мәзәк.
Ярар, берсен сөйлейм. Только студентларга сөйли торганы. Студентларга сөйли торганы. Яраган. Ярар. Мин шундыйларны гына беләм. Монда Равшан Шәриф Яңа- килгәли, тоже сөйләде шулай. Яңа ел. Яңа елның 2нче көнендә, 8 көнне эшкә чыга егет, ир кеше эштән кайта, әйтә, сөеклем. Нәрсә сөеклем? Хатыны сорый. Сөеклем, мин уйладым, менә без 8 ел бергә торабыз, көн саен кычкырышабыз синең белән, көн саен сугышабыз. Әйдә, менә бүгеннән 8-ннән башлап, мин бер кайчан да синең белән кычкырышмыйм, бер кайчан да сиңа начар сүзләр әйтмим, син дә миңа әйтмисең, рәхәтләнеп, менә әйбәт итеп яши башлыйбыз, начар сүзләр әйтмичә генә. Хатыны, нәрсә дип әйттең син? Ире, менә бер кайчан да кычкырышмыйбыз, әйбәт сүзләр әйтеп, шулай гына яшәячәкбез. Хатын әйтә, шулай дип уйладыңмы? Шулай дип уйладым. Ә миннән сорадыңмы аны дип әйтә ди хатын кыз. Азат. Шуннан да син Арчадан бит. Арчада бит шундый бер йола бар. Оказывается, Арчада өйләнешәләр яшьтәр. Өйләнешкән елны, беренче елны хатын сөйли, ир тыңлый. Икенче елны ир сөйли, хатын тыңлый. Калган елларда икесе дә бергә сөйлиләр, күршеләре тыңлый. Күршеләр генә түгел. Түгелме? Як. Шулай. Аргы якларда тыңлый. Өйләнешкәндә андый хәлләр була инде. Берәү әйтә икән бит, нәрсә дип әйтә ди? Бер хатынга, кияүгә күпме чыгарга мөмкинчелегең бар, шул кадәр чыгарга кирәк. Син чыккан кеше язасыз калырга тиеш түгел. Абсолютно шулай. Акыллы фикер бит. Бик акыллы фикер. Шуннан соң, Ризатны дәвам итеп, бабай кич белән жата, узак еллар торганнар, инде оныклар зур үсеп беткән. Әйдә, кич утырабыз. Акрын гына киез итеген киеп, улай итеп өстенә тилагриксын салып, акрын гына чыгып китә дә, мендәр куеп, кырыйга утыра. Әби килә утыралар. Әби, картыйм, син мине элек үбәдер икән, бәлки акрын гына үбеп алырсың. Бабай, авызларын төртеп, акрын гына бу якка карга ярамый. Үбеп ала. Әби, картым, син мине тышкиләп тә аладыр инәзрәк муеннардан. Хатын, шулаймыни? Бабай тора да киреп китә. Кая киттең? Хәзер шил өстемне генә куеп чыгам дип әйтә. Менә шулай кылануларың, мин сине 80 яшьтә күз алдына китердем уже. Син точно шулай буласың. Амин. Нәрсә шулай булмады? Яшәргә. Юк бит, Мирхайдар Фәйзи Галия Бануны язганда әйткән, Бәдри 47 яшьлек авыл карты дигән. Ул вакытта Мирхайдар Фәйзи яшәгәндә 47 яшендә карт булган кеше. Ничә яшь? 47. Мирхайдар Фәйзи буенча мин карт. Икенче тапшырырга килгәндә, хөрмәтле тамашачылар, Азат Зарипов Коръән укып утырса, кичкенә дә аптырамас килешеп тора, бөтен нәрсәңне. Тәхәвә бәләкәте. Зинера, бер мәзәк. Җавит Син абый. юморист белән торасың. Юморист белән яшисең, Шире җыктым икән. Менә мин сезгә үзем белән балачакта булган бер вакыйганы сөйләп Менә үтәсем шул килә. кызыкта инде. Менә шулай. Менә мине гомумән Җавит абый тормышта кара халыкка шаталар. Бар мәзрәк шашлык. Ак түгел инде. Син ак кием киенгән, майфырда утырган ак күренәсең. Рәхмәт. Мин бер 6нчы классларда укыган вакыт булгандыр. Шушы кара халык безнең авылга көз көне бәрәңге җыярга килгәннәр. Без әни белән капка төбендә көтү каршылыйбыз. Ә без гаиләдә 3 кыз, мин уртанчысы. Менә шул кыз да? Әйе. О, синең әтиң белән әниң бәхетле. Әйе. Менә хәзер шушы вакытта мин олы апай белән бик каты ашуланышкан вакыт иде. Нәрсә өчен генә хәзер хәтерләмим, гомумән балачакта барыбызда да андый вакытлар була. Хәзер шулай әни белән скамейкада утырабыз, көтү каршылыйбыз. Теге кара халыкның берсе КамАЗдан башын чыгарып әнигә кычкыра. Женщина, за вот эту дочку 40 баранов отдам ди. Без әни белән карашып утырабыз бер-беребезгә. Шул сүзне минем апай капканың теге ягында ишетеп калганда, капкадан башын чыгарып әнигә кычкыра. Әни, сың бер сарыкны 40 сарык калмаштырсаң яхшырак булмасмы син? Зинера, син
Seni kara halkka şatalar. Beni de şatalar Gruzin diler. Lan Bulgan birinde bir нәрсе эшләдем булмыйнан. ya Allah. No, birevde sarıkta birimiz kilmi. Sayırda yok. Yok, Иракка шулай. На. Аннан соң бала чага дигәч искә төште. Мәктәптән эштән кайттым да, компьютерда эш эшләп утырам, институтта язулар, сызулар күп. Улым әйтә, әти уйныйбыз. Улым, кумач олама, язасың бар, эшем күп. Әти нәрсә өчен язасың? Менә язам да, акча бирәләр. Акча нәрсәгә ул? Акча бирәләр дә, әйтәм, продукция алып кайтам, сине ашатам, улым шуңа күрә. Әти, бер дә борчылма, минем ашыйсы килми, әйдә уйныйбыз ди. Gördün mü? Hürmetli dostlar, akıllı kişinin balası da akıllıydı. Balalar, ne bilsen de alalar, bizi de unutmuyorlar, atkirit kısalalar. Sütkә иткә кайталар дип әйтә. Allah'a şükür. Kaytalar, mayl, garbuş ikenini bilemiz. Mezeksiz bulmayın. Şimdi davay şuşu yalqın üstüne tağında bir yalqın üstelsin öyle bir mezek işitip şok katıygalı. Garmunçular da alacağım fakat. Бабай турында сөз киткәч, бабай турында тоже бер анекдотны сөйләйм әле. Казанда троллейбус бара. Хар водитель утыра да микрофонга әйтә бит инде. Гариф Янов тукталышы ди. Ярар, туктады да, кеше чыкты, кеше кирде, дальше бара. Сыртланов тукталышы дип әйтә инде. Туктады да, опять кеше чыкты, кеше кирде, дальше бара. Бер туган Касымовлар тукталышы дип. Ярар, туктады да, кеше кирде, кеше чыкты, бер абый инде, бер бабай инде, районнан килгән водительгә килә дә. Хабибуллин булам, качан чыгым икән? Компьютерда бар yani, компьютерда. Bana cemaat, neçe yıllık mezekler bunlar. Bana elimin istrada 30 yılga yakın. Emmedele ki bana bina köşe deyip söylegen vakitlerim var. Çünkü köşe konakka gelip koşan Şakirovlar tuktanışı bulaydı deyip Kozanlı neçe tapkır eylenge Şakirov. Da, in, yakşı mezek şuşu buldu.
Аллаға шүкір табылды рубрикасының қонағы Найла Яхина. Найлакай, сізді көрімізге шексіз шатпыз. Сәнмісіз, мен де бек шат. 100 ел көргенім yok енді. Мені ме? Мендей матур ауылда, ой-я. Аллаға шүкір, рахмет, орын түрден. Біздің қонақларымызға рахаттанып, еркіндеп отыр. Көресің ме? Ике матур, шындай güzel ханым ортасында аптақ баяны білән айыл отыра. Найла, Яшырым Батырдың түгіл бірінші сұрау. Сен бүгінгісі күнде қойда нәрсе білән шүғылленесің? Мен енді шағирә, шиғырлар yazып отырдым. Мені юғалтқаннардыр бәлки. Радиодан тауышларын іштебіз. Міне радиода тапшырулар алып бара мен қазір. Ілік телевидениедейдім. Қабатланмас мұңнар деген тапшыруны тыңлағыз барғызда. Дүшәмді күнні бара ол. Рахим етіп тыңлағыз. Найла, қаралы. Яшілік еллары шушы телевидениеде ішлеген шапларын сағанасың ба? Ну, сағынып келді, мен де сағындыр. Ол ең матур, ең қызықлы еллар менің үшін. Әлі біле шушы Ең көп ішлеген. қапқа түбі есіге түшірді ме, шоны yok mu? Түшірді, қапқа түбін нәрсәнігіне еске түшірмей. Міне онда пішен үйіліп тұра. Фама мал тұрында бұл екен. Пішен дегешті, міне біз бетінде Башқұртстаннан әймі. Әйтейік жамағат, Башқұртстанның Тәтішлі районынан. Қоян бетел әймі. Тәтішлі. Бізде бет шулай деп жырлары. Мұнда пішен үйіліп тұра әймі. Мұнда енді кішілер пішен әзірлей. Біздің яқта пішен әзірлемеген кішіге нешек жырлайлар? Нешек? Ғыш-ғыш қурай тартасың, тал түбінде йоттасың, жәйін пішен шапмайсың, қыш ашарға тапмайсың. Менің аңғарымша сізге қыш күні пішен ашылар ақырсы. Бары қанда қалған, шәрден шейіл яши, но бары пішен турында жырынан ұтмаған үзәгінге өткен екен. Өзек менде айтмақшыға. Бұнда нәрсе жетмей. Бұйыл бит әт елі, әтігіз жоқ екен бұл ауылда. Мен Әт елінде туған. Еттіміз бар. Шашылар, бұйыл әт елі бітінде Байлы. Әт елі. Эт елі? Әйе, әт елында әт кебек бұлырға құшалар, астрологлар. Міне мен мақсус шының үшін келгенде әт елында деген шиғырда яздым. Рахмет. Міне. Табадаңына түшкен. Әйе, міне келгенде ғана яздым. Әйе. Бәйрәм өтті, тынды шаушулар да, ескі еллар қалды тарихқа. Әт елында нешік әт болайым деп, хәйлә құра барлық халық та. Әт елында имеш үрмегіне, тыңлаушан бұлсаң сен әр вақыт, сыйпарлар башыңнан сүйек беріп, өз етірлер имеш яратып. Әт елында зур қияллар білән, юқларға яттым мен кешқырын. Тәрәс түпті тек үрлі бір аш әт. Таңға қадар, кімге ұшқырып? Хужасыз әт дейішті көршілер. Ташлаған кімдір тұғыры достын. Әлі яры менім хужам yok деп, міндәріме нығырақ бұстым. Найла, бик шат сізді көруімізге әлі тағын бір яңалық келіп ерішті. Сені Yazıcılar Союзына ағза етіп алғандар. Не шоқырай, законды шағирә. Законды шағирә. Һәм бик көп жырларың да бар. Аллаға шүкір, тик ятмыйсың, жыр ижад итәсің. Жырлар ижад итәм, шиғырлар, китапларым да бар. Жиынтықлар, жырлар жиынтығы балалар үшін ижад итәм. Аллаға шүкір. Тик ятмыйм, шуңа юғалтқаннардыр. Нәрсе итәсің, алқышлардан башқа бір нәрсе дә жоқ. Yuqqan atım sağınğanda, sarğayğanda
Афарин. Yok, жыры да әйбәт, жырлауың да әйбәт, исеме дә әйбәт, лимонад. Икенче килгәндә кунакка Тархун турында. Yok, şampanski кирәкме? Яме. Зур итеп рәхмәт. Зур итеп рәхмәт. Иҗат, җәмәгать. Аллага шөкер. Дәвам итә. Аллага шөкер, табылдың. Бигрәк авыр икән. Ике әзмәвүрдәй ир күтәрә алмады. Живадурдай, живадур. Син Азат шатланып күтәрә. Синең Ризатның йөзен күрсәң. Yok ayt әле, Зинра, өйләнешкәч ЗАГСтан күтәреп алып чыктымы? Чыкты. Да. Әлдә күтәреп йөргән. Әлдә күтәреп. Ярар. Чөнки хатын-кызларны җәмәгать без үзебез башка мендерәбез. ЗАГСтан чыкканда ул күтәрәбез дә, кайсы бер хатыннар, ирем, зинһар өчен синең кулларыңа да ял булыр, җилкәңә генә менеп атланыйм да аякларымны гына сәлендереп барыйм әле диләр. Шуннан чыга куркалар инде. Ya Allah'a şükür cemaat. Zor rahmat. Dinle. Sırlı sandık. Sandık içinde eybir. Sırlı eybir. Ona göre sırlı sandık. Cemaat min eytem kim dürüst cevap bire şuna bulek. Kızıl tüste. Oşarga yaramay. Tişiklisi de bula. Мен білем, илек. Қызыл илек. Kızıl ilek duruşlak diler idi bizde. Duruşlak idi, kızıl ilek. Kızıl ilek. Yok cemaat, kaysa bir vakit tanım bile sugalarda. Bu değil, şapalak. Yok. Aha. Balık tuta turgan şetme. Қызыл Yok. tuta, Қытайныкы. Yok. Эбир каккыс. Tişikli. Эбир каккыс. Палас қаққаш. Da. Üstünde düşe. Қор. Қызыл, тишекли. Bu neçe de okutayken. Böyle dişik düzeler. Yok. Rail kızıl tüste degeç, sizde kızıl kulmekleri de kuzun almış oturana. Derse de betir gelmiş. Degen nesil ögüzü kemekte. Bak bırak şu nesil uğuzlarını degen itatırga şu bırak. Yok. Üstten çörge murut. Big apas neyber? Люстра. Kızıl tüste tişikli. Dişek tişekli lustralar da bula. А вдруг? Yok. Hazır bu. Şokmaklı. Şu tişekli şokmakla. Lerser. Tişekli şokmakla. Onu kaysı bir öler vata. Kuğuk. Плитка. Indi kuğuk. Yakın. Plitka. Yakın. Plitka. Bu dege diga obuşturup Pinoplast. koygan dege. Yok. Onu vatuşular nubit eytem cemaat. Kızıl tüste, şokmaklı, tişigi de var, üstten çörge mujut. Onu vatalar. Kirpiş. Tişege var mı özü? Kirpişin tişigi var. Var kirpiş. Орша kirpiş. Arşadan bilmeyi. Kirpiş. Yok, kirpişin tişikle soramayım ben. Eytem şunu көтеріп шыққанда ауыр болды. Barakat bu kızıl bulmagan iken. Дұрыс түгел. Дұрыс түгел, мен сеңдем. Оршаны қытып. Yok. Tişigi bulurga mümkün. Çünkü daha Тишігі жоқ іш менен. desantniklar vata. Hele eytirip bitirmediniz. Eytirip kirpiş diye şimdi. Ben indi başınızda katırga nitmedim. Vakitli susmadım. Çünkü burada Azat Hoca kızıl tişikli kor yava deyip. Я мен гіл бүтін нәрсеге бит ассоциативный. Singiletli güle oturasın sen. Dörüzü rahmat. No, cemaat. Дұрыс кирпич. Kim şimdi? Мен. Rizat. Bulak. Алып қайтып кет. Birinci yangalık. Şallı üstünden meteorit ışı buzgan diyen faraz var. Gelişes mi yok mu? НЛО. Enelo? Да. Ay enelo mu ne o? НЛО. Meteoritli gül mü ne? Yok, біріне метеорит жоқ НЛО. Yok, teki şiverkulga düştü bit belki bizge de düşer. Шиберкөлден келді ол, наоборот. Enelo. Bunda inaplanetanlar kurganlar. Конечно. Шулар ол. Ha.
Безнең Кайда? татарларның ничек яхшы яшәгәннәрен күреп китергә дип килгәннәр. Ул яңа ел алдыннан ич. Әйтәм, ана теге бер бала йөгереп кергән бит. Әни дип әйтә. Әни, пешәнлектә бер хатын белән, анда бер ир жата. Браулым, каралы, кем анда? Йөгереп кергәндә Теге әни әйтә икән, балакаем инопланетяннардыр, инопланетяннар белмим әни. Әти безнеке, ну тегесе бәлки инопланетян дип Ризат, иншалла өстенә митияр итүче бузган. Фараз, ышанасыңмы юкмы? Юк, КамАЗ заводы бер нәрсә килеп чыкмас, шидер чыгармаса гына. Юк, ул якта яктырды дип әйттеләр. Бу яңа ел алдыннан булды түгелме соң? Мин яңа ел әйттем ич инде. 7 январьда Рождество вакытында булды. Аты бу мощный петарда булган. Яхшы, яхшы. Салют, теге дип шабаталар бит Минемчә НЛО. Мин НЛО. Yok, siz salutlарға ничек карыйсыз? Менә Микәрит деген салютлар яңа елда дейтін бәйрәмдәрдә Салютларга карыйм. Өскә карыйм мин салютларны. Үскә карыйсыз. Өстә килә ич. Мин дә шатланып карыйм. Шатланып карыйм. Шулар шартлаган саеп Күп акча китте ди. машина шартлады, ака шартлады. Бик күп акалар шартлады. Бәясе бар бит. Бар. Шуңа күрә алганым да юк. Зря. Так, Казанда яшәүче берәү лотерейга 250 миллион акча аткан. Аны хатлы ук түгел азрак. Тукта. Ул налогтан соң азайган. Элегрәк Воронеж кешесе 506 миллион аткан булган. Ай бәхәтә. Yo, мин аны хатлы. Ризат, син 250 миллион атсаң нишләрин? Башта атыйм әле, аннары сөйләрим. Ну, Наил, син? Белмейм. Әйт, брат, мин монда утырмасыйм да ди. Юк, утыррыйдым. Азат, син нишләрин? Yo, мин аны хатлы утмадым. Дөрес түгел. Рай. Мин Утканың бар лотерейга берәр? без менә яңа елда алган идек лото. Без гаилә белән утырдык. Җөрәкләр сикерде, кызганча каршы бер нәрсә килеп чыкмады. Аталмады. Ләкин аткан кешеләр өчен без бик шатландык. Ну, йөрәгең сикерде туктадымы соң? Туктады, тынычландык. Иң зур бүләк нәрсә иде? Иң зур бүләк анда йортлар бирделәр. Аннары зур бүләк инде ул безнең. Кем утты? Камал театрына берәр Юк, туктадымы? Казан кешесе отты түгелме соң? Белмим. Казан кешесе. Ох, малай. Минем иң зур аткан әйбер Җавит абый 2 кило, дигән кеше түгел. 2 капчык фуражи авылда лотерейда эләкте мен. Күп инде ул сиңа. Мала сораган кешегә. Юк, артык. Юк, мала сораган кешегә. Ризат белән безнең телефондан сөйләшә башлау, ул шалтыратса, беренче Җавит абый ит кирәкме ди. Ана бизнесы шул. Мин хәзер ул шалтыратканны беләм дә, сразу Ризат ит кирәкме. Әле генә чакмагыштан әп килделәр ди. Теге берәү әйтә икән бит, бер ир семьябызга, гаиләбезгә бер юлы 2 бәхет килде. Нәрсә булды? Лотерейга машина чыккан, хатын телсез калды дип әйтә. Алкышлар ишетмәйм. Yok теге, син санамышларына әйттең бит әле? Әйттем. Әгәр дә менә хатын-кыз берәр нәрсә эшләгәндә өстәлдән пычак төшми икән, ул быел да ирсез кала. Әйбәт. Ярар. Шуңа күрә син төшкәндә обязательно пычакны төшерегез идәнгә. Ну ярты елда тотып калмагыз. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле кунаклар, чынында капка төбендә утырган вакытта илегилектән такмак җырлау булган. Ул бүтән якта да бар. Менә минем Татарстанның, Башкортстанның татарлар яшәгән җирендә булганда, туйларда, юбилейларда таңга чаклыймы, кара каршы такмак әйтү бар. Ул әле бездә, ул юла һаман да яши. Шуңа күрә дә капка төбендә рәхәтләре бер такмак әйттерик әле Наил. Сыздар! Сары, сап-сары, сары пәке саплары, сараларга кергән идем, җырлый икән атлары. Каракаш, замечательная, когда берегаш свою кирак, обязательная. Әнә килә автомобиль, төягәннәр кыярлар, борыныңны бик күтәрмә, чиләк элеп куярлар. Каракаш, Замечательная, кияүгә чыккач сыерса ул, Обязательная. Cevap. Килә
Килеп кірдім жанныға. Аяклары ваннада, Яшап булмай жаннысыз. яшәп була ваннасыз. Такмак кирәк, бу кирәк. Қолымдағы yüzігімнің исімлері сажиде. Бағарсың ағым суларда, тоқтатырмын сай жерде. Каракаш, замечательная, вағда бергәч сүю кирәк, обязательная. Каракаш, замечательная, вағда бергәч сүю кирәк, обязательная. Кепка киям, кепканың яшелләрен, тағын бірні сүйер идім, шоларының нәсілләрін. Каракаш, замечательная, бірні, икіні, үшні сүйу, обязательная. О, нәпсі. Әнә килә автомобиль тиягәннән сибешкә. Берсен суя, берсен ташлый, бу нинди привычка. Каракаш, замечательная, вәгъдә биргәч сөю кирәк, обязательная. Ойнат, достым, гармоныңны, син матур ойнатасың, ойнатасың, жырлатасың, яш көңіл юатасың. Замечательная, обязательная. Дан приказ ему на запад, ей другую сторону. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Замечательная. Қолымдағы yüzігімнің исемнәре азаттыр, синең белән яшәүләре азат бигрәк газаптыр. Каракаш, замечательная. Зата баргач үбешүләр, обязательная. Җәмәгать, такмаклар конкурсының җиңүчесе Азат Зарипов. Бик зур рәхмәт, дуслар, бик зур рәхмәт, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле кунаклар. Һәм инде такмакларыгыз өчен зур итеп рәхмәт, җырларыгыз өчен зур итеп рәхмәт. Киләсе рубрика Абау. Исеме дә матур. Абау. Ла хаула ва ла куввата. Фирдүс бу уенчык белән дишли. Onları gördüm alamadım, gülleri gördüm üzmedim. Дишли. Би. Монда Фирдус жырлап кына калмый, би дә бит әле ул. Оланы қабатлай. Дуэт жырлый. Дуэт жырлый. Җырлый. Ае. Найла, күргәнең бармы бу роликны? Һәм юк. Юк, Видеоны. беренче тапкыр күрәм. Беренче тапкыр. Беренче тапкыр күрәм. Рай. Бірінші тапқыр көрем. Дишли. Мене Бу какой-то Уланы яздыра да, дома яздыра, шушы ойыншық, мен шулай деп ойлаймын, яздыра да, кері шуны қабатлап әйтә, кішкене Буламы? тауыш белән. Шуны кабатлап буламы? Син бит артист. Әйе. Бөкә шул ук әйберле кабатлап карагыз әле, әйтеп. Мин Ул уенчык. Син Фирдүс. Давай. Аллары күрдем, алмадым, гүлләре күрдем, үзмәдем. Агым суда егімір уздым, узганында сезмәдем. Аллары күрдем, алмадым, гүлләре күрдем, үзмәдем. Ағым судайғы бір узды, узғанында сезмәдем. Один катнамы, о! Фирдустар янда утырган шикелле булды. Мин дә беренче тапкыр күрәм. Бу нәрсә икәнен җәмәгать. Но монда дөрес вариант хәзер аны карагач беленә торгандыр. Син әйттең биеме? О! Би. Әйбәт. Ае. Менә шундый уенчык алып куярга кирәк. Хәтта синең уенчыгың белән инде. Бар. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле кунаклар, эстрадада гаиләләре белән иҗат итүче парлар алар бармак белән генә санарлык. Әйди шулар арасында талантлы яшьләребез бездә кунакта. Зинира һәм Ризат Рамазановлар.
Ardağışa hep itip güne birbirimizge matur sözlerinizi, şan rıtırlık, kungil jılıtırlık, nazlı sözlerinizi şellemişe, jırlap, külüp, şayarıp yaşı gel dostlar. Ebu Gataba!